дуруд ҳамватан. Умедворам ҳамакаса хуб, сиҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. Ана дӯстои азизи бениҳоят гиромӣ ва олиқадрам ки бошед. Ман ростии гапа мегӯм, шумо пинҳон намекунед. Ман баъзи видеоро, баъзи суханҳоро қасдан мегӯм, яъне ҷурта мегӯм ҳамин калимаҳоро, то ки ҳамин реаксияи мардума барои бигем ки ва алайкум салом, барои фаҳмидани реаксияи мардум, ҳамин мардум реально бигем намефаҳманд ҳамин хатогира ё ки мефаҳманд гуфта, ман баъзан корҳоро воқеан мегӯм, ҷурта мекунам. Шахсан ҳама навори дина кор кофтестам гуфтагира ман қасдан кардам ҳамин корро. гуфтам ки ҳамин мардум чӣ мега ҳозир, реаксияи мардума бибинем. Просто как як шӯхӣ карда кун, яки ҷурта гуфтам ҳамин гапо. Неки ман дидам ки мардуми мо вроде ба гуфти ҳамун гапо ақлошон созайда ҷӯша, мефаҳманд хатогира, медонанд ки ту иштибоҳ карда истодӣ, медонанд ту гапи хато гуфтӣ. Мардум мефаҳманд ҳамира, медонед ҳамира. Не ки каким то образом 30 солаи Раҳмонов болои хатогӣ карда омад ку, як аз ку гап назад. гӯё ки дар Раҳмонов омаданда мардуми мо скорости тупоиро подключат мекунанд, девонагира, гӯё ки намедонанд. Не ки дар ҳолати ман ҷурта мекунам ку ҳамин мардум чӣ меган ҳозир дар ҳамин иштибоҳо, хато ҷурта ку чӣ меган ҳамин мардум. Ҳама ку хатогии мара меёвад, ҳама менависад, ту иштибоҳ кардасти, ту тари нагӯ, ту чӣ бай хеле мегӯй, вача шумо ақлотон мерасида бидай хатогира диданда, наход шумо дар ҳамин 30 сол хатогии Раҳмонова надидем. савол ба ҳама одамое ки рӯзи дуроз хатогӣ мебинен ва хатогии моро мековен, меёвен. як бор шумо хатогии Раҳмонова кофтен, як бор домоди Раҳмонова, як бор як авлоди Раҳмонова хатогиша кофтен, ёфтен ягон хатогиаям не? аз ин пас маълум мешавад ки мардуми мо медонанд, не ки ҷонам ширин ая, ганда ширин ая. як дӯст омадай саҳар қатӣ дар як девор репетитсия кардан гирифтаида. ҳамин медава меброя наметона биромада, медава меброя наметона биромада. ҳама ҷамъ шидия, ҳама ҳамсоя гирди атроф қишлоқ ҳайрона, и девнай, и девори 5 метр, и чико кадестай дар иҷа, чӣ зур задестай, утрава раҳ ҳаст ку, чӣ ба мита зур мезана гуфта. ҳама ҷамъ шидаги ҳама айдур тамошо доранд. дӯздам то абета зур задааст, девора биромада натонистааст. баъд омадиам пирсидиам, гуфтам бародар, и девор 5 метр аст, ту чӣ хел ту дар иҷа зур задести, аиҷа гузашта намешава. гуфтааст не яка, ман шаб дӯзди омада будам, соҳиби ҳамин хона сир карда буд, ман ҳамита парида будам. фаҳмидӣ, ай тарсада, ай тарса девори 5 метрара парида. гуфтааст ака, ман шаб дӯзди омадаги будам, ҳамин соҳиби хона сир кард, ман ҳамита парида будам. баъд хона рафта ҳамин кори худамда ҳайрон шидам ки неужели ман девори 5 метрара паридаги будам. гуфта омада ҳамира репетитсия кардестам, ман воқеан ҳамира метонам гузашта ё наметонам. айнан мардуми мо ҳам хел аст, тарс доранд дар вуҷудошон. ай Раҳмонов 1000 хатогира бибинанд, нақ намеганда, нақ намеган, бо розӣ бо Раҳмонов мешаванд, рақсу бозӣ мекунанд. ҳатто ки як депутат, як оддитарин фарзанди як депутатаку нақ гуфта наметонанда ино, медонед намира. дар ҳолате ки яке сухан дар мо зад, мо ҷурта ягон баъзи вақто ҷурта яхел калимаҳоро мегӯм, ҳамин мардум ҳамин иштибоҳро бинависанд мегӯм, ҳамин гапи хаторо бинависанд ку чӣ меган дар ҳамин. яке мебинем ки ҳама қадар бовар кунед, ин мардуми мо ҳамун хатоковак ҳастанд ки фақат медонанд ки мо ҳечшон намегем, барои ҳамун дигар хатогӣ менависанд. ҷонотон агардам ҳамин хатогиро медида будаин, як бор ҳам хатогии Раҳмоновам бибинед. 30 сол шид дар ин хатогиш, 1 солу 2 сол не. мефаҳмед намира? фақат хатогии моро не, мо ку хатогӣ кунем, зиён ба ягон миллат, ба ягон чӣ намераса. Не ки ҳар як иштибоҳи Раҳмонов да 10 миллион аҳолӣ страдат мекунад.
یه بار او طرف هم ببینین بنویسین کم کم با خوبتر میشود. درباره آزاده یه شعر برای پدر خونده است، واقعا هم بسیار یک شعر عالی جناب خونده است. ما گوش کردم گفتم که آفرین، احسن گفتم برای همین خیلی فرزند که برای پدرم همین خیلی یک شعری بگیم که همین خیلی جالب می نویسه یا که نوشته دادگی یعنی خوندگی است. اما سوال برای آزاده که همین 7 میلیون مهاجری که در خارج هستن هیچ نبودند، امیره 1.5 میلیونش مثل تو دختر دارن و مثل تو فرزنداش تولد میشوه کلان میشوه، همونو هم پدراشون هم خیلی دوست میدارن، هر چندی که تو دوست میداری که پدرت همینو هم دوست میدارن. نه که افسوس که از دست اونمو پدر اشتباه کاری تو این فرزندها پدر را دیده نمیتونن، به پدر کلان میشوه. یک بار تصور کرده میتونی که اونمو قدر دختری که در دوشنبه میگردی میبینی که اونمو را 80-90% پدراشونه که سالانه دیده نمیتونن، بعضیش 3 سال 4 سال در یک بار میبینن، بعضیش در 2 سال یک بار هم پدر خودش میبینن. یعنی که احساس میکنی که همون احساسی که تو در پدر داری همون دخترک هم دارن، اما بیچاره دیده نمیتونن. یک بار خطاگی عائلتون فهمیدین که شما انسان ها را از مهرم جدا کردگی هستین، نه تنها از زندگی از حیات بلکه از مهرم جدا کردگی هستین. و از آن جمله فرزندهای ما هم پدر بیعقلتی که در راز داده اشتباه کرده و گفتی همون گپا توی انداخته کنسرت کرده دنیا را ما را در راز دادگی است. فرزندهای ما هم انمو خیلی پدرشون دوست میدارن، انمو خیلی میخواهن در آغوش پدر باشن، انمو خیلی میخواهن پدرشون بنازن او را. نه که افسوس که از پشتی شما برید دلبه با همه مهر برای خودتون دیدگی هستین، اما همون چیز در دیگر انسان دیده نمیتونه. هزارهای انسان ها در توی فرزنداشون اشتراک کرده نمیتونن. یک روزی خرسندی فرزندش ده همون قدر مهنت میکنه، بیچاره مردی کاری میکنه، کوچو ده شب و روز کار میکنه، فرزند کلان میکنه، در یک روزی تویش اشتراک کرده نمیتونه که آخران دستی دختر شب بگیره به خانه بگیم که مستقل خود روان کنه، یک دعا بته در برش بیسته که فرزندم خوشبخت شو. گفته شما انسان ها را از این آرزوها هم محروم کردگی هستید. اگر یک بار کلتون کار فرمونین او عشقی نمیدونم او محبتی تو برای پدرت گفتی همون گپا صمیمی بود یا که گفتی همون گپا ساخته بود، پروستا شعر هم خیلی صمیمیت نشان میداد که شما نمیدونم، لیکن در اصل بگیریم اگر همون صمیمی باشه نمو قدر انسان ها هم صمیمی پدرشون انتظار هستند. من برای چی سالی 90 91 92 را گنده میبینیم هر دی طرف شه؟ برای اینکه هر دی طرفتون اشتباهتون بود. پدر ما را کشتنی شدیم، پدر ما گریخته رفتگی بود، سالای سال در تاجیکستان نبود. منم خیلی در انتظار پدر بودم که کی پدر ما برمیگرده. می آدما وقتی می اومدن ایده از دوشنبه کلوب می اومدن ایده پدراشون ماشین قطی سیتکه می آوردن، همه می دوید و تمام گفته کو ما در تای درخت زردالو شیشته کو دمو را نگاه میکردم که کی پدر ما میاد. هر روز راه نگاه میکردم که هر روز نه روز پدر ما هم خیلی سیتکه قطی ایده خونه میآید. گفته ما برای همون مرز هر دی طرف تکو گره نشون میبینم که امروز پدری تامین همه قدر انسان به نمو آرزوها محتاج کردگی است که هزارها کودک ها وقتی یک کس پدرش ای رسیه میه 1000 کودک در کوچه میبرویه پدر خودش انتظار میشوه. تو مرز امروز در باره پدر شعر میخونی، شاسوتین خونت آرزوی امید ملت گفته اونن سکیه سلانه کو وقتش میشوه همش چیزا کو وقت داره. ما در آرزوی پدران هم خیلی کلان شدیم. امروز شما فرزندهای ما را دنمو خیلی در آرزو روزش میشوه که 77 پشتت با آرزو کلان میشوه که دیدار بینیم. گفته این اشتباهتون که هیچ وقت فراموش نکنید. خدا نگهبان تو فکر نظرتون زیر کامنت بنویسین، خطا نویسو خطا را پیدا کنین بنویسین و رحمانوف هم کم کم خطاش ببینین. خدا نگهبان تو سلامت سربلند خانه آباد باشین. میتونید باقی مونده فکراتون زیر کامنت بنویسین. واقعا هم گم نیست تمام برادرایی که پد پیشت کردیم که
аз души гуфти ҳам гапо салом ҳаматунда действительно гап нест уже 16 000 да рафтем иншолло умед дорум ку ба наздики ба ҳаму 20 000 мерасем ҳама каса гуфти ҳаму гапо ин коре ки раҳмонов дар ҳаққи мо кард ва дигар инсоно мо ҳам ёрам хел мекунем ки дар ду зиндон тақсимшон мекунем инеш ба инеш ку ба орзуи якдигариш аз дунё бигзарана бидонанд падараш дар наву зиндонай ку дида натуна фарзандаш ин ҳами аҳвола да сари овардан дар хонатун буд сартун сабз ҳама вақт ку худо кунад ки ба дидори фарзанду падара модар акаву дудар бисёр инсон аз он ҷумла акай ман мурд ман мисол дида натонистам охирон бор як бор гуфти ҳамун гапо як бор нам хел ҷасати хинкшаку қапида натонистам ин орзуе аст ки ё ягонташ ку пашада ва прошение надора аз ягон тараф ягон инсон пашада ва прошение надора хонатон обод фикротуна зери комент бинависед